I pozdrav narode. Pre početka klipa bi vas zamolio, ako bi mogli barem da dostignemo 200 subscribera i 100 lajka. Meni bi to puno značilo. A ovo možemo nazvati tutorial. Kako imati besplatan internet bilo svuda i bilo gde. Ovu aplikaciju možete skinuti preko Play Store-a, to je preko Play prodavnice, i ona izgleda upravo ovako. Vidite. Psihom Pro se zove aplikacija. I idete ovdje u opcije. Štiknete ova dva kvadrata i vratite se u Home. I ja ću sad stopirati i pokazati kako da se konektujete. Znači, vrlo lako. Idete na start. I dok se odbrojava, da vam napomenem nešto, da nemojte koristiti aplikaciju ako ste na pretplatu i ako imate neku promociju. U slučaju da imate promociju i ako ipak hoćete da uključite ovo, i te megabajte što imate za internet će vam se potrošiti, naravno. Pošto koristite i svoj i internetove aplikacije. Sad, pre svega što treba da uradite, jeste da uključite prenos mobilnih podataka. I morate malo da se čekamo da se konektuje. Ne znam u čemu je problem sad. Izvijem da moram opet da startujemo ovo. Ne znam u čemu je bio problem. Ne znam. Do sad mi se ovo nikad nije uradio. Već ne plaća se ništa, znači nemojte da mislite da se nešto plaća ili ovako. I znači ja ovu aplikaciju već koristim 2 mjeseca. Skoro. Nije skoro, već 2 mjeseca. Koliko koristim. Evo ga. Konektovao se. I vi jednostavno izađete ovdje i možete ući na primjer u YouTube. Evo da ne lažem, Wi-Fi je isključen. Evo vidite. Samo prenos mobilnih podataka, znači nemam promocije, nemam ništa. Evo, učitalo se. Evo, na primjer, mođu ću da pustim. I upoznali smo se i popili smo piće, tako da mnogo mi je drago što sam je upoznao i jednostavno to, veliki pozdrav za nju. Sada i... Izvinite, malo mi koči telefon, mislim, mnogo mi baguje. I nadam se da vam se svidio klip. Ako jeste, ostavite like, share i komentar, odgovarat ću na komentare i subscribe naravno. Izvinite. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe i komentar, odgovarat ću na pitanja. I to bi bilo to.